igiye guhera iburasirazuba, iburengerazuba izahagera, amajyepfo, amajyaruguru, nigera mu mujyi wa Kigali izatinda. Waba uri mu majyepfo, waba uri mu majyaruguru, uba uri iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, iyi mesaje ni yawe. Wowe ugize umugisha wo gufungura iyi video, ite mesaje hawe n'Imana kugira ngo tuganire. Mwene data, ushobora kuba ubabaye ufite agahinda kenshi, ariko reka nkubwire ngo hari Imana igiye kugutabara utarakogwa n'isoni. Muri ibyo bibazo urimo bikomereye umutima wawe, muri ako gahinda ufite, aho ngaho uri gukabakaba ukabura Imana, nje kukubwira ngo humura. Ijambo Imana yavuganye nawe igiye kurisohoza. Imana igiye kugutabarira hagati y'abanzi bawe. Imana igiye kugukuraho icyo kigeragezo gikomereye umutima wawe. Ibyo ngibyo uri kubona ko bikuyobeye, ugashakisha iburyo n'ibumoso ukabona nta gisubizo ureba. Nzanye mesaje ikubwira ngo humura. Imana igiye gukoza isoni umurozi ukuroga. Imana igiye kumwaza umwanzi wawe. Imana igiye kumwaza umuntu wese wari uzi ko ugiye guseba. Hari ibintu bikomeye Imana igiye gukora. Alabele sondine menikidra. Hari agasuzuguro k'abadayimoni Imana igiye kugukura imbere. Umwanzi wawe agiye guseba kubera ko ikintu Imana igiye gukora ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gikomeye, ni ikintu kiremere. Nyemerera dusenga n'Imana tuganire aya magambo, kuko ni ibintu bikomeye Imana yambwiye kugira ngo tuganire. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, panurire muri iri jambo Imana imwe ngo tuganire. Zaburi 124, katuhaganire wumve kuntu Bibiliya ivuze. Biravuze ngo iyaba, umurongo wa mbere, Zaburi 124 umurongo wa mbere. Biravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinwa wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye gose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Akira ijambo ry'Imana. Anyuma reka twongere dusome Zaburi 126 umurongo waho wa 5. Biravuga ngo ababibabarira bazasarura bishima, nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagaruka yishima azanye imiba. Akira ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo tugiye kuganira. Biravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga baba barakumize bunguri. Nje kukubwira ijambo rivuga ngo humura. Ntutege ubwoba n'umurozi ukuroga, ntutege ubwoba n'abakugwanya. Imana iri mu ruhande rwawe iruta abarozi bakuroga. Imana igiye kugutabara. Imana igiye kumwaza umwanzi wawe. Iyo ngwara ntabwo ari iyo kukwica, niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hari amaboko y'Imana yiteguye kugutabara, hari Imana yiteguye kukurengera, hari Imana yiteguye kugukuraho igisuzuguriro. Saduraka na Meshake na Abedenego basuzuguye amajwi y'umwami. Suzugura amajwi akubwira ko nawe uzagera, suzugura amajwi akubwira ko utazakomera. Uzakomera mu izina rya Yesu. Hari abantu bategereje ko uyu mwaka utawurangiza, reka nkubwire ngo uzawurangiza. Hari abandi bategereje kubona wapfuye, reka nkubwire ngo bazabona uriho. Bira yarambwiye ngo yimura umusozi utabimenye ikawubikana uburakari bwayo. Hari umusozi Imana igiye kubika imbere yawe. Ayo marira urarurira, aho ngaho abantu batakuye bari kurarurira. Rero ufite agahinda kenda gusatura umutima wawe. Ibigeragezo bikubanye byinshi, uri gushakisha impande zose ukabona nta hantu uhungira. Ujya umwaka waragerageje urakora, ariko nta kintu wigeze ugeraho. Ubuzima ubayemo nubwo gupfundikanya na forumire ureba imbere yawe. Ariko reka nkubwire wowe nkurikiranye, hari Imana ngiye gusengana nawe. Imana ihindura amateka yawe. Imana igiye kumwaza umwanzi wawe. Imana igiye gukoza isoni abari biteguye kugukoza isoni. Iyo ndwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica, niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngiye kugusengera Imana muri icyo gisasiro uryamyeho. Ibyo bintu bigendagenda muri ayo maguru yawe, ibyo bintu bigendagenda muri uwo mugongo wawe, ibyo bintu birara bigutwika muri iyo nda yawe. Ufite ikintu kigusogota hagati mu gituza. Hari Imana yiteguye kugutabara. Barakuroze wabuze urubyaro, ubayeho mu buzima bushaririye, mpande zose uri kureba ukabona nta cyerekezo. Abo wagatakiye bose barakwirengagije, mu muryango abantu bose barakwanze. Uyu munsi uhagaze wenyine, ibigeragezo bikubanye byinshi. Imana yambwiye ngo igiye kuza
niba waratindanye n'Imana, Imana igiye kuza kugutabara kandi izatindana nawe. Imana igiye kuza kugutabara izatindana nawe. Nigera mu mujyi wa Kigali izahatinda. Hari abantu basenze, abandi babavugiriza induru. Warasenze abantu bakuvugiriza induru. Warasenze abantu baravuga ngo iyo Mana usenga uzapfana nayo. Mwene data reka nkubwire, amasengesho wasenze ntabwo yapfuye ubusa. Igihe kirageze Imana yawe ikagaragara. Igihe kirageze umwanzi wawe akamwara. Igihe kirageze abakuvuga bagasubiranamo. Igihe kirageze inama zirimo ziracugwa bwihishwa, Imana igiye kuzitatanya. Reka nkubwire ijambo Imana yampaye. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo igiye kurindira hagati y'umwanzi wawe. Imana igiye kukurindira hagati y'abanzi bawe. Imana igiye kukurindira hagati y'abarozi bakuroga. Inama nizishake ziterana ari nyinshi, zizafata ubusa, Imana izazikurindira hagati muri zo. Imana igiye kugutabara. Imana igiye kugwana intambara. Imana ihaze agasuzuguro k'umwanzi wawe. Imana ihaze abantu bakuvogera. Helebine kole ya bodestar. Uracuruza ntutera imbere. Uriye indege ujya mu mahanga, uragerageza urakora n'ibikunda. Ufite ingwara zitandukanye, urababara mwene data, my sister. Iyo ngwara ntabwo ariyo kukwica. Iyo sida igomba gukira. Iyo kanseri igomba kukurekura. Iyo pressure igomba kukurekura. Uwo muvuduko w'amaraso ugomba kukurekura. Icyo gisasiro uryamyeho mu butwari nahawe n'Imana, ngiye kugusengera Imana. Ntabwo wasinyiye ingwara. Ugomba kwinjira 2026 umeze neza. Ugomba kwinjira 2026 Imana yahinduye amateka yawe. Nyemerera dusengana Imana. Iyo ngwara yawe ntabwo ariyo kukwica. Ngiye guhamagara imbaraga z'Imana kuri icyo gisasiro uriho. Nuba uri mu modoka shyiramo kuteri. Niba wicaye muri saro yawe, nyemerera ufate umwanya dusengana Imana. Niba uri ku gitanda cyawe, pfukama imbere y'igitanda, ngiye gusengana nawe. Iyo ngwara ntabwo ariyo kukwica. Ndabona nuzuye umwuka wera. Ngiye gutegeka iyo ngwara kukurekura. Waradeproje ubura ibyangombwa. Tugiye guhamagara ibyangombwa. Ibyo bikujya muri ayo mavi, ibyo bigendagenda mu mugongo, ibyo bigendagenda mu maguru, ibyo bintu bikujomba nk'imisumari, bigomba kukureka. Abana bawe ntibagira ubwenge, bariga bikanga. Hari imbaraga z'Imana ziteguye kugutabara. Uhora mu ruzerero, uhora mu bukode, uracuruza ntutera imbere, urashakisha bikanga. Wagiye mu bapfumu biranga, witabaza bakomeye biranga. Hari imbaraga z'Imana, ngiye gusengana nawe. Hari ukuboko kw'Imana kwiteguye kugutabara. Riya matalabosi kalabosi. Mana yanje, Mana yanjye, ndasengera uyu muntu nkurikiranye horiya boss live. None izo mbaraga zigutera, izo mbaraga zigendagenda mu mugongo, ibyo bintu biguhekenya, ibyo bintu bigenda mu gituza cyawe, ibyo cumu riri mu gituza cyawe, ndaritegeka mu izina rya Yesu. Imana nigukure kuri icyo gisasiro. Imana nikwishurira amadeni. Imana niyemere kumwara. Imana ikoze isoni umurozi mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ngwara ndayisengera, nirekura umubiri wawe. Ibyo bigendagenda mu maguru yawe, ibyo bigendagenda muri ayo mavi, ibyo bikujomba munsi y'amaguru, ndabitegeka nibikurekure. Raya mashata yaba, ndasenze nibikurekure. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Imana nigutabare. Imana nigukiza iyo ngwara. Imana nigukiza iyo diabete. Imana nigukiza iyo pressure. Izo nshingurara witera, ibyo binini urarurya, ndasenga. Iyo sida, iyo kanseri, wagiye kwa muganga bakubwira kutagwara, kandi iteka ryose ubona ingwara, wumva ingwara, uraruribwa, nusinzira. Ugeze mu cyumba cyawe, hey ya batalabosi, urara mu nzozi z'abapfuye, urarurota uri mu cyaro. Ndasenya uyu mwuka. Ndasenya uyu mwuka. Ndasenya uyu mwuka. Ndasenya diabete. Ndasenya kanseri. Ibyishize hamwe, inama y'abarozi yateranye ku bwawe, ndayitatanya mu izina rya Yesu. Uwavuze kutazabaho, nanjye mpagaze mu yandi mavuta, ndatuye nk'uzabaho. Uwavuze kuzasebuka uyu mwaka, nanjye mpagaze mu yandi mavuta, ntuzaseba. Ndavuguruza ibyo bavuze, ndavuguruza amagambo mabi yatuwe ku buzima bwawe. Buri kintu cyose kitavuga Imana ndagitesha agaciro. Bibiliya yavuze ngo ubiburira, ariko uzasarura useka. Watangiye batabyemera, ubayeho mu buzima bushaririye. Reka nkubwire ngo humura, Imana igiye kuza. Imana igiye kuza. Abasuzuguye Imana usenga bagiye kubona Imana yawe. Abavuze ko Imana ibesha, ntabwo Imana ibesha. Icyo yavuze no kugikora izagikora. Ndagushimiye Imana ko tuyahiherereye. Ndagushimiye, ndagushimiye. Akira saruti Mwami Yesu. Icyo wavuganye nanjye narakibonye, n'ibindi uzabisohoza. Mwene data unkurikiranye, reka nkubwire,
wikwiheba. Igihe kigiye kugera Imana ihindure shapitire y'ubuzima bwawe. Igihe kigiye kugera abavuga kuzapfa uri inzererezi ntacyo ugezeho. Igihe kigiye kugera Imana ihindure shapitire y'ubuzima bwawe. Upfa kuba uri kumwe n'Imana. Niba uri kumwe n'Imana, umwanzi wawe ntagutera ubwoba. Inama zikorwa bwihishwa utazirimo ntizigutera ubwoba. Abarozi nibashake bararikane, uwa Tanzania n'uwa Uganda n'uwo muri Congo n'uwa Nigeria bararikane bakuroge. Niba uri kumwe n'Imana, uburozi ntacyo buzagutwara. Imana iri kumwe nawe, iruta abanzi bawe. Ntabwo Imana itewe n'ubwinshi bw'abakwanga, ntabwo Imana itewe n'ubwinshi bw'abakuvuga nabi. Imana iri kumwe nawe, ntisinziriye, ntabwo ihunikira, ntabwo iryama, iracyari maso, iracyarinda ubuzima bwawe. Password yawe yo kubaho iri mu biganza by'Imana.